alang lilo labang sinon alang pan bangai Arjuna apa ke keceng sih ke alang sami kalom lo alang pan sami apa ne Yon ari dune dulu gitar one subject lo. Ni oke kadam way pan sami pini nang teman kapre ka video lo don tum non bang mote pini nang tum han pun di nang thani pun di pini pun de first ten result mote metric result PR ni lo lapen ke metric result sami PR lo lapen non tum ke dam ji la bang ni hem mate ni asapo pini result ke pas lapen ke third second kali ekdom first rank masih non lapen tum sami hada an dam po lapen hada humri pen masih ada kopi piasa de long ko anan magelong lapen ke non lapen ko ana porsi alang kata li pen an ang deng ke to lun ma lapen ke non ke bang hi Charlie di lapen kopi yang deng mate kopi long non Charlie di ma lapen matong ke dun jing matong Charlie ni ku alang puthai an ton sami tum hadak dam pen sami na mat me pasini mate nang tak lang ham bola abi dolong nang lu mo hadak ke kolong at ko masih hadak le alji pon thunang chini pon thunang masih hadak ne pale na kada way sami di hadak ne pale thunang A few moments later. non tum non tum de dak hi hem sami nang le lo lapen ke dak tum sami di non bang kon de aling do pinang lapen alang supen ke de na sami di arji pon bola pen dak sami alam tak son ma phadi arji pon pen lapen patini pon thunang de la sen alang supen ke la kon thunang non bang kon de an chou ba na hang sen non an chu an kon la pu yo lop tik lo dak patina chu pini dak result ke pas lesen to sigi sen non alang chu tong sen non alang supen ke na kan lop tik an yo ini tong sang lo an sin sami lang tum sami di Adam non bang pun tadi tum same ale long man de dak bong hem di man de i hem lo asin non lak e bong phane arju pon thuna alang li ko son si mane ke pas mane ko son ana reng pen ma la pen ge aru kona school hi charli ma ko ana por si alang li kacel lang homo apor chipi man di kasi ang tondak arju pon thuna alang pen la sinon pu same arju pon no jo pu alang helo class 10 ma de metric ke pas alang li lo lamang sinon alang phan bangai Arjuna apa ke keceng sih ke nang sami kalom lo lang pan sami apa ne apa ke rat pan pacin than nang men mate nang limen ko son ma la pen ke na pen si nang rong na lo ma hedi si than pacin tha sap su Milen lo bosin tera. Ni sargang ko. Serong lo piaro. Kelas ni kini lu trip pas lo. apa ke Pas dion ari dune dulu gitar one subject lo. Ni gambar aku dicari akademi. Ni bo event pas lo. pelang pen school pelan te saya kosono kona school ha Dicari akademi. Kulicai home academic adem mate kona lo gilani di dak tum wias kalbing long la gilani long sidolo la so hulicai home academic tu bang di sinon dak hulicai academic pen non ke pas dun kan areng pen si ki undun lo pas dibion la pen ke letter ko an lo do ekta kopi subject long lo geography long di si letter long dun lo la pen ke non la pen rat phan ka pachini pon ni pu alam thike la lo la pen uwe kimi tum phan pen next generation di non la non lang bom tum phan same la son kachelang wana por tipi se non ke pas un mate an se ke meji phan non phang ke bang tum phan same than pachini pon me asap su Silang ke pas lo. apen Apa lapor anar lo pente ajus silang ini. Kalam ke ajus ke insam wi ko yang di stand dawe. kalang di la tai sia hok pet alam lo ajo chelang lo pon de majok ta me disturb mate kupene sound background sound la data bi lo di lang wet long po kalang lo lang than pon tu ta me la pen ke non dak paset pen api non kupene dream mate kupene nane ka charli no kona lo charli di puson matha dolum Dulu. Ni drink ke ni commerce yang dia gitu. Commerce stream bang commerce en pokujal hedin kasi na lo charli ke non phang enta Pujai. kalang te than pachini lo rat phan same alang helo timane di 10 pass mane sono ko la da holichal home economic pen si alang metric pass lo pini kasi suro lo alang li phan same ana por ti pon la pen dak di dak pini garden made dak ni tum phan same arju pon thuna alang phan di kon ansi mane ke care pon mane ko son si ka handle pon ma dak garden mate family tu mane arju pon thuna lasi okay kadom la ko i phan same lai lo ko alang li lo ni mate dak e bong pini
kelas 10 tepas mate result matric tepas pini dak alang li pu hem mate ik lo si arjupon thunang ni ik bang mate la bong khan pachar li ko son son se ka bor ipon mate ko son lam ki putong an result ke mek pini ke long dan itung ves kal beng long satgang area si non pachini pon thunang pu ik sene rap pan sami pachini pon thunang dan pu ik ne pathan pon na sini bako amang kita bawa para orang bingung pan tu dulu kan je sini garong na kalang mate bingung pun tidak na kalang ni semua pan je la pan ni ha dah ha kata tahu di sini kan kita ambil mathadu kalang kalang tapi ni mathadam ni minggu dikit lah kasi anak kita me itu hem sonten tinggal tu hostel tu kau nak jadi tinggal pandang hang tu klari hostel la bidun hostel ke bi adim konane la bang school mate academy ka long malo di acha da an mane achiklo lo ke bidun ga da hostel ni kan itu ganti ambil tu kalang ma tapi na an na kami sang hotel ni ke body ta dulu ha di talo apa kalang masih hok peda rap ham pacin thale ko an areng si kidun ma mate ko an angdeng mate undun la dang sabtu pacin ni situ bosin ka halang ke subjek silatar wan no kalang pas dia areng si halang undun lapen lapen total marks ko an ni gelong alang li haru kira po ama kana lang long po nomor mate long pon lo di kalang lo haru pila kira po 5 or 4 45 total marks long pon lo di lang mesen lo la bang ke long pon tapi so putha ka charli long ko pene ka bor i pidun an so se pene alam putha dola mane nang charli pamenen ji la ken kala pana por bende nang sulu kelang dengki cekai pon bomo bori pon bom ni la jok lo long de ngang sinang pa jek ko lang se pon ta lang ham som si pon bom lo la sia lang kal so to bo ipon nang the ke do do ni ti ra som angdeng stami undun lo la ti ni ngarong aje pen ini dak ne bohalong sa kami ko thong pierong satgang khana jam rong pierong bohalo sila dak ni ngarong aje ti pilo si juru piglo ni samlo pini along ke kalang se ni sopota piningan yang ni tinang pas kilo kalang lo lapan ke akleng siu solo akleng silo solo di lapan aki bibang sa non dola aki bibang ke Don Bosco chali non chali bom kan kelas lo ne kelas trok lo lalo kalang la ni supo ki bang ta pan non ke dong tange kahnu ko bang ni thok long lela misenji di sini do dang lo kalang Don Bosco long don thok ang den chali boy lo ini asi don tum arjupon thuna ako puthor hedi alang lifan mate lai bong phan same non ka pachar liji angdeng mate konane pachar liji la pu alang lipu ik pen same pachini mate than pachini pon thuna non ne ang ton chok en lo chok lab lo kulong de pachar idam ji hojai je pachar ji dum po hoda sip char lin mo pul kalang lapen kopis online lo ne pachar lipon ji ala arjupon lo mai bong phan same commerce tali no commerce lagi stream bang commerce idun ko pusipu ikmen sami pachini pon lo di kalang mesen lo lapen ke alang kacharli apor mate time di ko ana apor ansi la kachulang lang mate 1 hours 2 hours mate do masona time di la si ko ana por se kachulang lang ne san pachini pon alang kacharli ya hours ong pijani kali kalang minimum 3 hours 3 ghonta lasona kita kan lang kali ana por chulang lo di telen kan ami thang sama thang bot ya jur kan la 3 hours long bahasan kenan dalam pas bujan bang kitidun soreng bang kalang labang ini tum kalbing long arab phan same isi birta mate mesen birta lo pusi pini alang ni tum same lan ini kalbing long arab phan same pini ana nong nam mesen kewan pi apot adi pu alang li bong phan same churonang ni lapen pu hem amane la guardian phan same churonang di lan ke kyar pon thek pot lapen ke result same la son si long pon lo churo lo kwali alang li puni ik phan same lapen ke ahem pusame non paklang pon thuna chu lai lo hem mangi non si mane chikim pon bom lang di antame jo u pam se jo lapen dak non same di alhi tum same do dak pini ini ngarong pen same pu an kecu mate asap so ini ngarong pen same kecu jun pipon pujal hadi lalo
kasi alam sopen sile video bang lang pon sunang dia lah ke jo non bang pun tadi ke coy jon por lo lah non bang ke cek chodet lang puja lo de alam sopen pon lapen pak nang islan de lo alam sopen silan de arti pon to non ko bang chodet lang puja lo de so si arti pon Koi kong so an hek lo yo de satu dulu. Di pon sana alum sepen sini ancu petang lah. 1 hour later. Kalang lo, curu nanti anak por kecelang pen sami alang bang kedip anak Rizal kemis sami 1 kilo dak pini ni tum west kar benglong Satgaon Kanajan nomor 2 along sami alang rong pudi rong piarong pen sami pana nongnam birta kemi kewan thekapot lapen ke sabsu pachini pon thulang la si total marks bang wan loge long pon ne pachini ma audience 432 32 mane 45 puta jilong la se hok pere ko anu ni 432 di okay 432 la pen geography long bangel 80 kon ha 83 di geography long alang li bangel letter si ban lo di bangel phang ke bang ji same charlie pon bom lang ke la se dream do mamane jate ni lason charlie pen lason manji ku hok pere ko pine ni ke dream ka engineer le plan ka kalang engineer si dream nang di kemang ason mane di lalo kasi jong si engineer man ni bulan te an su se aro body thunang la lalo kasi body thunang la body pen hadi an su se same aro nongna mesen ke banji phansi nilim pen same arnam hirjumis same hangpi lo na an phansa la pen ke kijut si ana porang chipi dun ko okay don tum de alang ni pen same lam same theni same arju pon lo la penang tuman same pachini pon lo se video same ding lo pading de lo kasi mo kapre ka video le lang pon thunang don tum di pinia video bang elan se ka kang ton lo kadok ma kurang thu kadom dome thak me de ha